پروژه نشتجبون لسنور پارێزگەها دوهۆکێ گۆڕ ئامارên فەرمی 45 ستیان بخۆڤەت گریتن ku 23 جوان li nava bajarî dane û ewên din li dewrûbera hatine durustkirin. Gor şarazayên vî biyavî ku hikûmeta Herêma Kurdistanê xwandineka wesa bo van projan nekiriye, ji ber ku beşekî evan projan dikevne senterê bajarê Duhokê da bît li ayîndeyî qerebaliqeka êkcar zor durustkirin. گاوه هکر تو به عائله که بینید مالا که دا دو کاری تاینت نفمال دا بس هکر شقه گلک زده بونو ارزان بون اکید دی چله هتن دی او کسا قصدا شقه کن اب خود دائما دو دی پروژه دیف عدد سکان خود چه گی وانو که هکر طلبیل سر نبتن خودان پروژه دی بو چه گدن او کسا دی چه شقه کردن یه محتاجی شقه بدن اکید یعنی قربالغ چه بدن جهت سکنی اکید دکتۆرە کاژین تایبەتمەند بکردێ وە بەرهێنانێ ve wê çendê diyar diyetin ku hikûmeta Herêmê hizra moçexoran nekiriye demê şuqeyekê bikirin ji ber ku dahatê wan tinê moçe ye. نقطة أساسية شما دراسة كجلك باش نهاية دانان بوان بچی چونکو خلقی هرم سر بعد پتر جانا وال سرچه سر موچه و موچه دائما نه مستقر دف معیان جیتو دی بینی اوش سال 2014 حتی نو که موچه درس کردستان هاتی دانان Di vî serdemî de hawlatî bi giring zanin ku projên niştecêbûnê bihêne zêdekirin û bihayekî guncay we berhêner bifirûşine hawlatiyan. Kirêdara gelekî baş niye. Hindî hikûmeta Herêmê çavê xwe bikete proje niştecêbûnê zêde bike horîkariya bike silfa û ewa gelek baştir e. Kirêdarên me gelek pitir îstîfade lê wergirin çunku rewşewa gelek ne baş e. Wezê barê aborî gelek nê baş e êsta. Gor biryara Encûmenê Wezîran li hikûmeta Herêma Kurdistanê ku molet bo projên niştecêbûnê nahête dayîn, da ku we berhêner pitir li ser projên çandinê û pîşesazî û geştiyarî kar ketin. البره که پلانا خو آراسته بکنین بو سکترین دی وک سکترین کشتوکالی و سکتر پیشسازی و یه گشتیاری لو ما او بریاره درچو که و برهنه را آراسته کنین بو وان سکترین که ما پیدوی به هی Ebtinê li sala 2023 da 154 moletên projên weberhênanê li snorê Herêma Kurdistanê hatine pêşkêşkirin bo weberhêneran. Evet demekî daye ku heta nûke qeyrana niştecêbûnê kontrol nebûye ji ber ku rêjeka zor ji hawlatiya kirêdarin. Kawa Umerdengê Emerîka, Duhok.